Om Swastiastu, cening sareng sami, punapi gatre. Nah, nih jani lanjen nih ngahang satwa bin. Mimi lakar satwa Bali, ani memurda tukang pancing. Di pesisir kangin ada koni anak nongos pedidian, madan ye iaget. Geginane tuah meboros ter mancing dogen. Di lemah nih ia memboros ke tengah alase. Di peteng nih ia mancing ke tengah pasihe. Ka cerita jani, sedok peteng galang bulan luong pesat. Ditu ia ngencolang nyemak pancing, tur nyemak jukong laut ia ke tengah pasihe. Ditu ia kuni mulang pancingi. Sing jema keluh, lauk kutan ada kuni ngedet pancingi entu. Bantu selantas pancingi. Dapat tange kang ane neket di pancingi entu. Sumegaden iya ada be gede. Cemaka laut ku tange kang entu. Buen iya ngemplungan pancing ke tengah pasihe. Tusing mekelo iya ngantosan buen kuni pulange pancingi entu ke tengah yehe. Lagutan ada buen ngedetin. Nah, jani subegantene icang man be gede bantu sang buen pancingi entu. Wih, kedang kuni bacangi iaget. Lagutan buen iya nepukin kang. Pada gampras ya. Bian entu ngange kang entu. Jani ia mekisit laut ke tongos anilenan. Titu ia mulang pancing buen. Maka lu pesan ia ngantiang tusing ada ane ngedet-ngedetin pancing entu. Nganti subuh mekiri galang kangin. Subuh meken ia ningting pancingnya. Cek saketan ada ane ngetetin. Wih, di jani gede mau baca tangi cang nih. Bat kene pancing icang nih. Maro paida. Buen iya makangan. Wih, dewa ratu. Kadijak buen kang buka kene bakatang icang. Mara jemake tur pacang entu ngange. Kebungan oleh iaget. Sawireh kange entu merupa bunga-bunguan. Kene ya kena ne iaget. Pah, ne kang lakar abai cang mulih. Nyak nyan ulian ne icang pacang ne kang. Sebelantas gitu, kange entu abane mulih. Tur gantunge di cap-capan paune. Di subani lemah, ditu lantas ia nyemak piranti lakar anggone meboros. Luas kuni lantas ia ke alase. Wih, dapat tangan subuh ia nepukin kicang. Memanah, memoros. Nanging kijange entu melahib tusing bakatango. Nganti kuni ia kepeteng mara ia mulih tusing man yang apa di alase. Uleng joh di pondok ini ditu iya nepuk cara ada anak lo. Ngon kuni ia ijaga sambil lange makena nyentuh anak lo di rumah canggih. Ngencolang iya melayap tur mecelap ke rumah nih. Nanging lacur anak lo hentu tu sing ada. Nanging dapet tango ada dedaran liu pesan. Buen ya iaget makena. Nyen sujati ni anak lo busanan tu. Nanging ulian iya keliwat sedok. Lantas aja ngomong kejang dedaran tu nganti iya warung. Laut iya sirep. Di subani lemah, rumah ada anak lo nundun di samping nih. Marah iya ngedat. Tusing dapet tangga ada nyangnya. Wih, Dewa Ratu. Buen ya ngelah kenapa kok kene. Nyen sujati ini ada di rumah icang ini. Ibi ada nak ngainang dedarang. Ibusan ada nak nundun icang. Manusia apa dewa jelema totonan. Ni jani ngelah ya daya iaget.
Nyemak ia sarwa piranti ane anggone boros. Ditu ia pesu uling jumahne. Nanging boya jaya nuju ke tengah alase. Ngelingkung ia ke samping umahne Iaget. Ditu ia sambil ngintip. Yen sujatine anak eluh totonana. Dapet tangga lantas kang ane megantung entuk. Pesu andos melikuban. Mon ya ijaga ningalen. Ditu lantas mekelo-kelo andosi entuk ilang. Saget mesilur dadi anak jegek pesan. Wih, Dewa Ratu nganti ngedel posne Iaget nepoken anak eluh jegek buka kekitu. Tu sing ngidang iya ngeret kenah nih. Lagotan ngencolang iya nyemak kangin to tercak-cak ke kange nganti deg-deg remuk cara tepung. Mekelo-mekelo tu sing ngidang sebuah anak kilo ento mewali ke umahne di kange. Nah, ke cerita jani anak eluh ento subeda dia ngekurenan oleh Iaget. Sekate ia mekurenan ngajak anak eluh ento. Wih, sewai-wai Iaget ngangsan dadi anak sugih. Buene boya je sugih gen. Ia keliwat sakti mewisesa rireh. Nah, ortine taler pirenga oleh ide anake agung. Ide anake agung ane keliwat mumo lantas arse memadek kurenane Iaget. Ditu ide ngutus pepatehne ke umahne Iaget. Sawireh Iaget sayan tresne tekenin kurenane. Keto masih ya anak eluh. Sayan tresne kapening Iaget. Tu sing ngidang iya ngiring pikayonan iya anake agung. Wah, duka pesan ide. Tur ngutus para pepatihne nrejak to jelemane Iaget. Nanging santukan jani Iaget kaliwat sakti mewisesa. Tu sing ngidang iya anake agung nrejak ya Iaget. Bahan kesaktiane Iaget, tu sing pesan ide Sang Prabu metandang wirang ajak Iaget. Ditu lantas ya Isang Prabu mekelo-kelo kasor bahan Iaget. Disubane ide anake agung seda, ditu para panjake tu sing pesan jani buen mekenah lakar ngelawan Iaget. Mekelo-kelo panjake ento totonan lantas nunas urip ngajak Iaget. Iaget lantas ke adegang ratu dados anak agung ring panegarane ento. Nah, cening ajak mekejang. Keto nyen satuane Iaget. Yening subare iraga aget dadi manusia. Poleh pesuecan lan ware nugraha yang widi. Sampunang lali ngaturang suksema majeng ring ide. Ede nyen cening nyemak gelah anak lenan. Tusing dadi pesanan tu. Yening tusing banget teken anak-ane ngelahang. Yening cening gitu sinah cening lakar kasor sekadi ide Sang Prabu. Amun tu malu satuan memene jani kemu cening tulungin ya imeme megarapan utawi nyampat dinatahe. Sinep meme antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.